a case BBC and not stress woko aware mu a woni be abeye baako a mobo mobra enti se koba se mwenya adan anase efuo anase bibi na BBC wo a woye oba na woka aware no ho japade a munna maye adwuma enya no wo so wo echefa e wo sa japade no mu enti min koba se woni be ma bobra ewie na one day wakonhu oba foforo no akase onpe obiom na sesa onioma ko okonhu oba foforo sesa onioma ko emra no bo ho ban e kire se japade a mumienu mo bobra enyaye no wo so wo chefa ewom afenso ye oba ko a efre no emra bi so wo ho a eda ho ache a kire se enti emra no nyina no na wa kirikire mu se ewo mra hyebedwafie nso so ase ne passing no na ne passing ne be ye den se mema ndoso chairman no ana mema so ewo parliament se bio se BJja o yire nu ani affirmative action enye no ne spousal bill no se eboa ema yi but dem person chen say spousal law no mema ni property no mema ni nyuntu mema na be che antemani be demonstration e parliament ema no mo say be say she samra na da ho no sesia no parliamentarians na wo ho no emu be 80% e be wi ho mo aswa mi kemi mo be say parliamentarians na ho no emu be 80% obehye mra na be so no se samra na obehye no in entimi call in retrospect Ghana mra atwam but your potential divorce your parliamentarians baby they are in court for divorce baby num krabu a de nyadian pam no yire akofa akodonkua bi abanom ne ade samra no to ho no mo a MPs ni baby they are complicit they know what I'm saying and omo shemra omo samra no ko over kai say omo de marital rape by amfa okay say bema ene ne yire da na wone na na kwampas na oba ne ka say mempene na wone ne da wa rape no na Ghana for mema se na aja mo ya na bibutiri ya mo ya ho na me yire na oba no ba bebre no nyina yes no and yes ne yire wakofo oba wo girlfriend crowd obetimi kwaka chose wo mpra nya o yire no na me yire wa house me yire na me na da no ma force no na dentie marital rape enti wo family court now the new court wi anu abehe nkwala anu ana enyewe bi on my own ye so ama ebufuo asante ebo a anasema mekai say wo no yire wo ho na ebi anwumre wo petasko bi abo oba twetwe ne ho ana wa grepo na se ho abo no ba ku bi a ade achiya meme nyina anyame nko ya asante ebo me do na ti ana wa dio na ye say me be ye wo hene na me kom ade misro wo de wo ye mfa asante ebo ya bo amani ha pike ni ha se pike wa ha se right suni ha esimi no bienu why na me go use no asambe kwa okay safo so ngare Sadak mare na also your sofo yes sir na me yire se me wa no na me be se me call doctor ho a wo se wo mpere e dey asem no ka na man entimi nsi e be si na obetimi de ukura akokọ so repu se no na samra ne ba yanka bo se ma bi be take initiative ene be oba na so ja right dada and only strategy no Asante that will be the strategy for a woman or person jawari a no akoka se ni kran repu no e oba ne be ma ni mienu ntam why na what them ho no mo it is oba no marital rape no what will constitute the marital rape me rape ni there me defilement am gidi defilement there me gidi you cannot defile your wife can you defile your wife na me say rape there because rape no Asante rape there wo dia make us answer in most cases here ti ya me pachiwo oba wo mpena na wo whatever na wananti free wo fie pa ko be ma ne dem ko pe there ho ko pe there wo ho basa dabi eno so dem ne onya me ba na e kan rape o se wo show eni adin bia wo de tete wo ho wo de wo ko ho
na wabo modern say bia woni nipa na ekon saa ya we woni na ekon we show enough evidence of aggression ebi o aka o ha ba bi ni ade eno nyina na se wampene a na asante in the court of law when we put tell me when we put the case rape there are elements, there are ingredients of rape. It goes against the man. Debbie. Yeah, ingredients are. And no, way, see, it may constitute a rape. Not just a bema so, and on a bit a sexual assault. Even at workplaces. And maybe to be called echo report to echo dogs for sexual assault. Ebia yentintia. Bema no ko say. Ferry. Na wonu obi ye adwuma na wo bema na ono ko report abara wo ka tsabasa fa kwaza sefreko oba so so ba so ye adwuma nu wa ye na wo yi ni mpoku abi ni ade ne fa Jandra mani mahama se mema no a wo Ghana ha no e ma ni nti se nyame to abama no a no oba o mema bema 1 week leave oyire wo a to maternal leave ye benya 1 week bema benya 1 week bema awa be ye de obeso oba wo fie no aboa ne yiri no oh say ebia oba no oni ni mienu nku anatifie ya wo akwara na ba fie peche ebia oba no eniema bi oni somfo bi ni ade ti bema no ya oba bi ha o wie no anye careful no amen no a etimi fa ntrim I know ya oba bi wo ho no ma wo a out of akwara no anadwo na anopa no adasa anadwo na me man no be catch no say awo mu oba bi anadwo otimi susa enti say wo yire enya mpra we are talking about spouse spouse we no legitimate not any legitimate emra kwa so obi anim say wo yire no enti adwuma awo mu no te say ha me we no na me yire awo na je 1 week leave ya benya bia na twa 1 week na just say makwaba won dey me kire no sa na beye omso mbe sa be oba so meyi omo move no from 3 months to 4 months because 3 months no ya na man bebre no omo kura ho sisi omo so omo ntwai 4 months there na bi akura ko timi di aduane bi because breastfeeding obi o ye exclusive for a whole 4 months no said they be afei all gwa adwuma no enti wo ma dwene ma ho on my immediate we remember mana to abama onana ana ebetimi susu aye adwuma on my immediate asante me nim on my bi so hihye efa saa months of this particular leave no me say a man leave here 3 months 3 months but member na eni bi me ka say Africa ha na other world me nim say omoko beyond but broche there's paternal leave UK there's paternity leave. First of all, the number of months na dem man abroche na say I don't know. I don't know abroche. But unima there. E ba say o man ade ba ko a me hu na efie pa ni say let's hear from our women. Okay, and o man ade ba ko ni say okay say we are activating lines. Let's hear from our women with respect to sir property rights of spouses bill now. E kire say also to me no obama obatna na wari jayaba na bema na pam oba no virtually o man hwe oba foforo na oba be ware no na ono na be fa ne mani nyina o sesa amra no e wo so o mo hwe no o mo ye said e be ya oba ne bema tena na o mo bobra ajapade a ono ni nya e bra na o te awade na ase no o chefa 2 oba no ewo a e wo se ma o bema no betena fie na awotwe o manya 2 weeks na awotwe de se mo o man media me hu ni say emna no de ebeboa man to that extent but me hu ni say obi obo employ oba so that will be another problem eno so ye another angle out there ba say me employ oba say me come no oba no nyinsan o ko tena fie 4 months and me de be fa be ma to one we are that discrimination I think that they should also take discrimination when it comes to employment so be ma no cry no Mema ni bu ye wo ba na uni ade ba kusule ye wo e wo so the child protection uni mo bi wo ho no ma especially private employees oba na wu wi oba on fa ne bi no say ko 4 months so no so wrong and I was say mra enye say ye say enya mra attach because oba bi ho no ma ho ne na ya adwuma o wo ye onyinse oba onyinse ko timi ko timi yiwadi
obu okra onyi say etimi yinadi wo wo wie no trafie 3 months a ne de ya fa kwan bi so de krata bi ama no say yetimi ne yadwu onye bone o that discrimination is there. It's 4 months now we can so mo we make sense say what man e ba enema bi ase komura ni mu no ah be bo man ho ban especially say okwotre fi oba ye man nko fie no ye man hwe sa de no anya sa o man oba ko wa ba ne sank na djuma bi and people who so much interested to employment yes what raise let's join us we emma ye be se tie mo mema no so ye be se tie mo good say your mama sama wo ka say women's bill ne mema no 1 week na bebo amo ana mo mpekra no na nche emma no spouses bill no protection of property spousal bill no eno so mo kan say oba one be matena okay now Ghana ha ye frɛ bibi say habitation cohabitation ntia no so because me after 6 months emma bebrenim so one be ma chimpna emu odin busumi sia out ne nchen 2 years 3 years na ojawa se won pe ubiewa during that period no so ye japade a wo chefa emra no man ni mo enti be ma no timi pamono sa no ba ndi sunko emra ho se onu obi chimpra wo si uniema wo mo bed woni no no aduane ma woni na tena mfie mienu mfie miensa na eniema ye ma wa fa japade kakra ne ade ba mu a wosekọ so oba ne ka so nsum na oseme nware o na masumu na sa mfie miensa no oba be na awe no sa oba no o si uniema o ye bibia o ne woni tra oba busia hu no o ba mi hu ye oba ye nsiye unya ne wade ba ndem gitum no bibia no nche so wo yire yeah wo yire no etita cohabitation no e wo se o man pejo mama ho de man so mo ka e wo so mo esi ni kena so obeshem kena because there's no education about it so a lot of women emrana ko silent akoda ya share wi nso akoda a lot of men takes advantage of a women over this or 20 girl tra 4 years wapam no kokra obetian obo obetian se one net obetian so oware adan a ngare o obetim ko bokokoko no agya oba na siwo no oba na bra 5 years 6 years no agya na to Ghana wo mra se cohabitation me ne watena ya bobra ama niema yeyi ama utumi mfiri upemu wo de wo so nware no anya force na mom e wo so ye wasede se obesum no na esum no so nya keke o ajapade na wonya ye na wo so utumi mane echefa bi no nso tumi de kobobra ko e bia na what delay no obema bia nware ni bio obu akwa wa wo ba ku mienu asa ama o mra na omo pese omo de ba ntino oba no so ne be ma na ye japade na oba no so okay and no neck and oh asante o se akane arewusem ne say ya kofa brochire niema no so abehye ye kon because asante ya oba ma bi o hon ma bi oba bi abrabom e wom se bi oba no kwa na ye adwuma ba be ma no modimo e ka ho bi enkwada hye any niema bi because of anything wa bo ba na peja bedu ba bi no wajano ojano ase ejapade no onka ho be ma de o se okwa be ma no ko bie na no kraka so ko preja pade a ye be ka so ye ni brade wo ye kwadonto oba na mo brama na wono mo no e bia time o waste ye no the time the man also wasted warming you up in bed everyone no pay you no yes e boy nyina ye ho ban enye se ye de person and society amna be to say obeja pade ni se be makomo se mo ko wada kura catch which is wrong because be be so ba oba bi abrabo mo ho wa beto to niema ma be oba na die nya sika out of nothing so akosia be ma foforo nti oba be ma ne nko o man is amra no it is how be ma na so onko no onko wu me ba is cohabitation mra na wo ho no say e bia wo so no oba bi akotwe mpranse no oba so ma de me bo na oba no so anyama koye no so so okogya wa nti eno so so enti mra no ase o mo di tia me hello asante o ga ka tse wa na fu yo ba sa fa ka tse freko o de o tia se ya o ko penny nti oba no store no so ko ede
Masa pe baby tra. But they say mama ebi mo money ya. Ati yan call line so na yenti. Yenti wo mo na. Your mama di bi beba. Okay. Hello, good morning. Good morning, Uncle. Yes sir, Pacho me yenti wa no pay. Because I didn't know I'm going Uh-huh. So teaching Teaching. Yes. Oba eko okwa wo ba ye pa no. La don't the call paper. I'm going to the mount. Uh-huh. Yeah, Me ba cho e be ma na oba. Obama. I would talk office at teaching yetimi ma paternal leave. But 10 days. 10 days. 10 days in Barcelona. Understand your order. Oh, Okay. yeah. Okay. Thank you very much. Young share the next person. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Oman in Barcelona, where Me they hu ye pa. Oman in the entire. Yeah. Kakra American is Alex in the Catholic for a country. I'm being to Alex. Kakra American say, Mra, we say, or mine, only to say, or what that. Now, say, or had that, say, will be Coco Warrior, and I will be Chinese, every old court, and he say, until now, Mokura program, and another Mamu program, and I will get more in the mark. Mapuina, a Japanese. Now, some Papa Mahama can be. When I hear you say, the crime be answered because you're and do some okay in a way at 18 years to go with you. 1 year, when you're who sound of my pain. You never know what can you now walk some process. The trouble money to the hard in me and during the moment, yo, Mate. Hello, good morning. Yeah, good morning, mine. Pacho Haini. Not a matter as a frequency. Atamenti. That's why the mamma saw the Ghana subscribe or how or paternal leave or your war. Now, it's a ultra quiet amount. I did. That's right. It's not just say it is nothing new now. I say, Ebia, oh, say, Ebia, one more, and said, Daniel, no, a man who legal back. Legal back, the guy come. So, one thing I say, one thing is all the man. Or you war like you go another Yampa in chain up the soul. I'm in a in the permanent time is like this. Okay, now, Pachona, the spousal bill now, no, so the MDM passe, the Sabia only or Batna, Ebia Wawari no po, now in a jai, now Aquari for Frona, and non acquired to sound in the giant tia Japadiana. Emra no to a moye no oni chefa wo mu no we no build that why also moye na sa oba no e bia our first wife no so tumi nya chefa wo mu no say no de yem passe enti no o kan wasem a odika and odika and bit marka okay ai say paternal leave near India and I say a man no maternity leave no say 3 months or more extending it to 4 months. Oh, I know so many say 3 months. It's a bit my standing in there. Okay, thank you very much for your contribution. Hello, good morning. Hello, good morning. Hey, Namo Mama Frebi. Pacha Haini. Tony near from Kronom. Tony me enti wa no pay. Good morning, Amani. I propose an former president a year me from 2 angles. Okay. Now, 1, maternal leave and paternal leave. Over the Western world, in the USA, it's around 4 to 6 months. Oma increasing from around 4 to 6 months in the US and in Canada. But over Africa and Tisa, there was a bill proposed to increase it for the women, especially cesarean sections. That's right. That's right. Take it time and sign a healy. 1 for the paternal side. Fine, over to natural, but enyemra. That you request from your leave because you are entitled to 25 to 30 days leave annually. Nti say otro ko say oyiri awo problem bi o pese o ben kakra
for some period. But it's coming out of your yearly annual leave now. Now, yes, sir, it is not an exception. It is out of your leave. It is out of your leave. It is out 10 days, no? Normal leave now also at the end of the year. No? What is so? Based on say Okay. You are entitled to a leave. Now, yes, sir, we know a man illegal back in that. Not just say, and can we leave home? A mandatory say, you are entitled 10 days. And it's outside your normal leave hour for at the end of the year. Okay. Thank you very much for the explanation here. Hello, good morning. Good morning. Pacho Hwanie. The Pacho FM Obayam. Aha, yenya mani biwa. Wobayam yenti wanope. Me Pacho. Ewa Pacho Mahama. Enze nini sembia oke kambi wohona. Asema woka ina. Sa maternity leave ina. Ade ya woho dada. Enya ade ya yeni. Me bacho maternity leave 4 months. They say niho. 3 months. Eno say unyakwan ya odebeko 4 months. Eno so ma people. 1 month no odebeka won. Eno enye mama. Enti kamu say 6 months. 6 and I say 5 kra nke normal. Okay. Now 1 month to 20 days. No odebeka won. Eno no enye mani. Oh, people say be obey the aboama. Nema bebre o hon mo bitimi dia ba do boama. Pacho ebiti said dey. Dia na office ema wa adwuma ma. Nema o bitimi aye dia boama bibi ti say abaso bo bi ba bitimi aboma abaso. Nema bi o hon mo bitimi dia boama bebre e wo ma adwuma mu. Eno ne hia. Na so oba ko wo better 4 months. Then over 3 months. 1 month now they count. Na emema no so de na emwa. O mind de ye pen ni bi ta we no de nya fi. O bi papa bi a o meka. Yo mate. Ne 3 years na so 2 years now they be bu man no we depend fa nya fi. Ai. Okay, the other no pay crano in the Bene Wajasi, NDC communication team member, Ella Jennifer Ochre Dako. Jennifer and Soso will be joining us, the communication team. We'll look at women and then how MPP and Soso manifesto, Niomashe Wom, the NDC Swashe Wom, which of them will help women. Na ehunsun so no Soso Abba. Azanjeboa. I don't know. The NDC is doing something strategic. I don't say Omo launch youth. Omo launch the main one over Takrady, and they are launching this in Kumasi. I don't know if there's another to launch. I don't know. I'm launching men's manifesto. Well, I'm say Omo say ebi Omo say no. Yeah, can men's manifesto no. And yeah, I did be. I'm say yeah. Major problem for men at the moment. And JB probably no the main one will cover for the needs of the men. Okay. Like we are saying, I'm very strategic because I'm more crying. I'm more money opportunity to explain them. Now to say Bibi Aboko. Near didn't come more about maternity leave, nay, Bosome, the account, and Mema also so dear 1 week, 10 days. Kamema also sent Kenya Badu 10 days. Aye, said you always do now. You one name, a crabbit as a coin. About 1 person money legal back in Nayan. And no pay at Nasi. The catcher must say, Afibia be query ya. You two anamon bi na anamono abeye nhyira amadasa sompa chede 2022 ye launchi na mo ye mane ye fe edom eye kunafo wona woni bie etimi boy ema etimi support wo mu asante na enka no pay ya no oh sa de mo yesa ma moye
Mami ko famla. Me yes amamo aye Mami ko kra. famla. For mami. Me obi on my office. Because no na ehia pa. Asante eboa. Quickly, there now be can for some patch there ho. Oh my, some patch there. Last year, on December kusi. That's right. Me am bo modern ye bi. I know that China me mami bi. O UK me one was sending me 1,000 Ghana say me fa moa. Me de send the call ya na testimonies na me mama no catch on. Yes. Ti de me can say ya ye can say asebeka say yidi agro. Ene me pio ha babro o man was say inchira wo o memu ese ogie. Na mbuza mo say o ma no sebi o hiani o osikani obi atimi ma according to his or her needs ability. And yakopon ka say 120 billion amre mintimi nshi Debi. ye kai de wo ba buruma ma mi bia okoba afode na babo say aka no 20 dinar a je sika na nka ye nka pre ni de ne kura ne swa nanso na akuku dande sika free potomanto mu ne bag akese be mu atibi agu baabi a yesu ka say de ma mi ya yi na wa kire gidi abako se mu izem bin sida enti we na ye kan se bia nka se per 100 million bre yen for 200 million bre yen hwe obi wa wonya 50 cents na order send wonya 100 cents na order send enko wie 3 months no dema dignity best 500 400 enhyira nyame de bo se be oyire oma obusua afri nkwanhyia yare ne nema bebe wa sebi oye hunhum ne mantumfo ani hundu be ya hunhuni se bia nyame bibia ma ndidi e kan se we abeye nhyira kwanya ama se wo beye bibise na ade abo na nyankopon nhyira wa hyehya ama buza wo se sebi o amanfo yade ebobo omo aye petu na 500 million akwa operation yale na wo de sebi ebi nto wo kan so bia nto nyankopon edi sika ye abo fofo ne sa oma honhom no yetimi ne yine ma bebrebe nsuo ne nsae pi free yetiri so bo ma ho ban cause wa ma akwala bia ono ni bie na didi amai sa akwa na wodi gye ya wo so dwene se baby sika free ye aduane free ba nya minsha na sebi wo ekura bia se wo kuro baby a wo bia nsha no eba wo nchen didi ameke no pay se sumpa e de achede we ba bia na ya akonya ye de ma wo se nya minfa so nhyira wo nyame mfa so nhyira wo kire se nyankopon ene wadi ne ye afemu nyina enko nhyia yare do nyama ekọ wi ase nyankopon ayiwu afirimu a na se fa wo se bi wo kapre uteku ubi bebo a beka na ye hu oni bie mobo ena se bi nya wonko a wo do kapre ba no obi so ne 1 cedi 2 cedi ba ye kan bom no na aboa na we na duru ho a set oni whatever December nduru na se de sa sika wo so nsa chede ma bofra usu wo ha e wo mse wo abrochire wo US whatever nyankopon nhyira no aye che no kumase no ebi kan enti misra wo bebia wo bia your programs ahodo nyina mo betie bia baba hu dawro nti wo kai wo ye bibia na free samre koi wo didi kakra bebi kakra fatu bebi gwene sebi enyanka ne mobro afo a sumpa ye de asie ni so afi se ye de beboa ma afoforo so nsa akoma no afoforo so anya bibia afira afoforo so anya bibia di oyini Brian. Yo, some patch at the M said you toss me and send me. That's right. And yeah, baby, brother, be a cousin, Nadia ma a Christopher. Now we are say a Christopher to your hot train. Eoma. Ah, yin to me, Mwa. A dear, a Christopher say, and also can Yami Juma. So be soon Yamia. So ye be a buano. A fofron. And also ya dear bois. Bible say or say me posu nwan enyina ye me urade media na mum ye bribi na wo ho hia bremu me urade me ba behwew enu nti urade ya na wo hia ye hwe abribi abra wo nipa opese nyame ye bibi extraordinary no agise wo so ye bibi extraordinary enu nti na Petro say ya adwuma na dwumu nyina ya nyahwe na so onum asɛmti me gwa say Bible say okwan kɔ de hodo no obuma mpata some patch de we so we say wo bie phone na ni pamfre ni mo adanse a na last year wokai ai sompa enkomo na mo de ye mo de 1 hour 2 segment say enkofo testimonies na bra na ho machimi akra da bia they call ye ka abunfo wo baby om se nye dua bia na wo san aboa wase a echi
sometimes asase no wu ko dua wo so no enya asase bia yes nya asase bia ade we na ye yin fia no yes ye sori ya no ya betena wo man ye wadu buache na de ade ne hye wo nsa no wonye ni pahu bi kwa enti wo bo ho mpaye se de be ye no guase bi e ma na nyame nso nti wo hu ye ni mu asa enti obi a wo hwe yen me de bia de me kan se bi kura ye ne ayaje contract ye timi gire na so be don hwere me nsa bo mpaye wonni sa hodin no ma usika enkasa ma woniema the Bible says we should worship the Lord of our substance. Yes, come on, preach on, my baby. Preach on. Ibrahim, what do you know? Pay no, what do you be? Kasa, erade, afia ye kowura mu, minim wasem, menemema, we ni ene wo de enye bambo. Fire insurance. Emma woni wabusua na ye nhwe so nyame anidi ba ko ye no kwafo no obedu hwama. Proverbs 14:21. I say whoever despises his neighbor is a sinner. But blessed is he who is generous to the poor. Ne okasa biara kire de ono ne bo fipam no oye de bonyeni. Na mom de enhyira ne ohunu oni bie ana ohiani mobo. She Asante enyo wu 20 Ghana da obotom no obi ho no ma the whole year onhunu bio enye se bio akwadwufo obu a wotwe ma mi bi nya ne mfom so ose ni kuna wuo wodi ni sika nyina akotena ni kunu wo konfo anoche anye ye wabeye kurani oye single mother enkwala be nan wa show mu university afa kodu ma bie mu odin bro nyai the word and say ye dear na me tie wo sa nipa wo tie mi no wo bia o fridge ma odon sam de nu say ne bie hu de wunye mpo na nkwala didi ato agu mesraw emo frank to abi last year ahomache wo habo so ne maame aba nkwala bi timi to coins sa so mpaje de no ma so coins wo be kan no e bi 10 million kwala nkitwa akwala we on feli so heda ya me be sha no wanyi ni odi ye obi ti ache o ti ase wadua bibi iso the sea enti aslamo a ye ne mo eno obi hon ma ne mo 5 kilos no e ne se sha o de ba o de komo obi e ofere fabra entoma tiemiye anwa ti tomato ene eniema ye die ye no fabra ni sika no ye beton kokon ye de beton kokon enti entoma mo cooking oil ankasa tomato paste no ene niema ye de betimi ama wo mo no wo fabra enche bia ye be announce date amba be twro mu din na ye be sra mo nso ya mo ni mu hu ni kakra mo amo ba be yade no eduru me bia ekwan amofa so amo ye mo niema obu on ma be twro din no opese o side din foforo be twro din o ba wo de Ghana card ne ba be twro din brad this year ben o mo fa bibia ma wo ba wo be je card it's a amount card. Two ni card out to me maybe. For card ni that's right. 1950. Mama hin about last year you dey be pass we more FBI o. Want to say mama ni abre no e na de ya che. Once mama yes wajibi o. I want to see a chom da. Say what ya kan mara so why ni say mama ba ko o share ni wi na kwase o that time ana yenye kwan no Diana say e no de come ne ba no change na atade na me hwe no sa nti opio na me ma me sanko ekrafo bi nim sanko afi wo se ne be na say enyo na abeje wa woro watade no adan ani e na ma me fo na ye ni ho wai we wo mo say edwatade ni guso oje wi an wa woro dwatade no de ntoma na eno so emmoa e me di no kre e na akunu ya me kunkunu ha yo e me kunkunu ha be ma ne nya ba ko ya wo se ukunu was na we into what ya say ni omuka omzu ebi on my awade no ayete un be ba cho momo number ni nie blessed for be ba cho tie mi ye apart from this number for some patch de tie mi ye obia o fia ha o wa bonte o ba bi say o ma some patch de number oboa wo ye krofo oboa me o frame me say me ma so pache de na number we man fa ma wo na me de me number ma kra nsande tie me ye
number yes send it akọ for some part there. And you be out the bit makoto bibia but to all the sika. The man on it or the sika be yes some patch there. Your Bible boss some patch there testimonies now you will marvel. Number is 059 855 9802 059 855 9802. If I want to TV no so mame. You better hon jingle ne ade a fi na kum ya ho da rubon beba 059 855 9802. Edini ye Blessed Foster. Tieni ye Terawan Media ana Blessed Foster. Edini ba mienu Terawan Media or Blessed Foster. Say edimi enu ama Mr. Ongoso. Ba kokra be no ano no. Say obi catch na o say send the mama na me fanko and send it. Pacho temi oh fatumi mi momo so wow to me ba presentation. Dodo na ba have the musika ba. You from say front desk executive Pokia Moba Ombeje list TME wow oba no oba see to it say you throw dinner receipt or mode ma no je see to it say we do receipt amount yem passing bia see be wie na fe yekobu nkunta ye nhuna kire yem pesa asem no ha ye wa no no awurade no ye so mpa che de me ye bi papa o hini nie ye bi papa gominim emfaso e wo so etimada Roma group B na mo pese bi amba group B pese be presentation morning show so pan komo sports asempe nipa bo betima be ye ma de beba ni abomudin emo wo wa ma no ne nkrof New York for elite group emema ku obi si this year be ba pa mo sende ba ye de ni nyina beto awurade nhyiramo adwumaiko adwumaiko banks institutions mo pese mo ye donation na mo betimi aba mo ba unya wura ha no mo ade bia ye bia beja mo akasa number no me de tu dwa no apege mu na sports for abeto aso 0598 559802 0598 559802 mesre osoro se onipa biara obetre ne nsa na wa yi bi dia bo asompa chede awurade oton ayento amen awurade se yefru no opa fa bitum amen awurade de na kwantu sem aye asem a ho aye de no bie kwan ma no hallelujah ye wo pa juma ma na juma ye wo pa wade ma na wade de ne baby yade na oda yade mpaso gina we so pagya no this morning Lord what some say the ohuru oni bie mobono we ye nhira ma wo nhira ne wani mo nyam ne wani mo adom ento nipa biara obotu sa na mo we so ma wo bambo nya kese woni ne ma ani ne fie e ma bone nka won ne tre won hiem I decree this morning by the authority of Jesus hallelujah and say it is done amen ya wie ya di agudie hu nsem eba na fe ubetimi asende wo sika no ato ho sesia wo de je sompa kade wo pese awrade nyema wo na fatudwa na wo behu na mani ye ne nsa onyame ka ho wo be ba. Let's get ready to. My name is Kwesi Nyantich. In this region, sports